سلاف ورز بینرن هجا خوشتوی ام بردوامین لسر رومال کرنا بانگشا هلبجارتنا درباره هلبجارتنا هر دو جوات نینرن عراقی و جوات پارێزگەهان لە هەرێما کوردستانê و دیسان بۆ وەرگرتنا دید و بوچون و ڕا و بەرنامên لایەنên جدا جدا و کاندید و کەساتiyên پەیوەندیدار بەvê هەلبژارتنê ve dîsa çavdêrên ku çişdîr çişnêzik li ser vê bangeşahanê rawstin û temaşey rewşa vê bangeşê dikin. Di çarçovê bername dengdan da û li stûdyoyên Badînan Sat Evrûke me rêzdar Cemal Yusuf nînerê Mekteba Rêxistina Yeketiyên Niştîmanî Kurdistan mêhvankiriye bû hindê zêdetir şerova bidete ser çavanatiya pirêveçûna vê helmeta henê û rewşa herêma Kurdistanê bi awayekê giştî ka berevçe asûyek diçîtin dîsan ji nêzik bû bînerên hêja bidete xuyakirin ka rewşa navxuya Yeketiyên Niştîmanî Kurdistan di vê qonaxê de çawaye û berev helsanewê ye yan jî hindek guhorînê dîp serdahatîne bi navê bîneran û bi navê stûdyoya Badînan Sat xêr hatî serçava mamsta. Dîsan berî ez hindek pirsa behs bikim vê amajê bikeme wê çendê ku bername dengdan dê ji layê her sê radyoyên Kela Amêdiyê û radyoya Behdînan li Senterê Bajarê Duhokê û radyoya Dengê Aştî li Zaxû hête pexşkirin. Spasiya her sê radyoyê navbirî dikeyn û li destpêkê jî me amajekere wê çendê helmeta helbijartina ku ev mavê 18 rojaya ya 19 rojaya serda derbas bû wekû çavdêrek û wekû te temaşe kirî ev helmeta ya çawa bû çi kêşa û girift ketine pêşiyê çi xirûqat hebûyne diyara bêdeng yek vê carê ya pêve diyara helmeta helbijartina da egerê wê çi ne. Li pêşiyê pêxweş e vê derfetê wergirim spasiya bikim û hîlakiya we û pirêka we jî navê mekteb rêxistin spasiya hemî heval û endam û layengirên Yeketiyên Niştîmanî Kurdistan dikim ku şewnxwîniyê dikin û karê we berdewam in û xoragirin û serfiraz û serbilindin di vê helmetê de û umêd tê dixwastin û tê dîtin ku xelkê devera Behdîna ev care dengê xwe bidin Yeketiyên Niştîmanî Kurdistan çunku her Yeketiyên Niştîmanî Kurdistan şê di vê tewazunê nizama demokratî neker li Behdîna belkû li Kurdistanê jî biparêzin. Dîtina min heta nû helmeta helbijartinê şêweyekî giştî bihêminî û bi başî bê gîrogirift yê pirêve çit serayê hindek vêrê û li wêrê eger hindek xelalê biçîk jî hebin ez bawer dikim nehe jî gotinê ne em gel li ser bisekînin belê ya ez dibînim niho hevalên êketiyê ji cara borî gelek dilgermtirin gelek bi dilsozî karê xwe cêbecê dikin gelek bi hêminî karê xwe cêbecê dikin û dilxweşin ku ev care umêdekî başî hey û ew umêde jî ez bawer dikim esasekî hey û ew esase li pêşiya hemiyê Yeketiyên Niştîmanî Kurdistan ew şerعiyete ji vî xelkî wergirtî û divêt ew jî her xizmetkarê vî xelkî bin da bişên paşa rojê de hem bo Meclisa Mihafeza Duhokê mexdûr nebit êdî li parêzgeha Duhokê û xelkê Duhokê mexdûr nemînit ew jî wekû astê Mihafeza Hewlêrê û Silêmaniyê budcê baş bû bê terxankirinê û ew projeyên mezinê li Hewlêrê û Silêmaniyê tên kirinê bû Duhokê jî bên cêbecêkirin da ew jî Duhok jî bigehet astê محافظاتên dî yên Kurdistanê. Berês ez şaxnota te geştim ku rewşa Yeketî deverê da rewşeka baş û berev hersana we ye tu wasa dê xuya kirin? Belê ez dibînim yanî helbijartin wek proseyekî demokratî
بخو یه بی فاکترک بو هلسانا و ایکتیج والفيري اف علاقتا كنت بيجن عضوي ناو بينا هالبجارتني وناو بينا هالصناعة ايكتيه از باردكم هوالن ايكتيه بهمتك باشي كاري كن ابروكا بشعور بمسؤوليتك تاريخي السرملتوان نخاص ما ظروفك وكو افرودا كو مرجعي ايكتي اجتماعي كردستان مخابن افروكا نتناف مدانا وكو هي بيا شفاي بتخوازين برزمان جلال والفي من بدي إسلام ورزا غياب ممجرد تأثير هي السر الروشة بجن يا إيكتي اجتماعي كردستان وكاري وي هالبجارتان أد بينم تأثيرك نهو تأثيرك إيجابية هي دفي هالمتى فرقش قل جارا دي جارا جبرينو كهم قانونا جبرينو كنت مصلحة مدى بالفيدافري والهفليري والميسل والجهنديجي قانونا افرو اشم بجم فاكترك بو سركفتنا ايكت نجتماعي كردستان برز دزفر مثلا بانگش هالبجارتنا و کار وی بیاوی تتگرنه کادره که پیشکفتی ایکت نجتماعي كردستان دو دزگاه که راگهاندنه به بلگه دا خویا کرن گوتی هزاران ناوت دوباره ويت مريا يل كوميسيون هينو هاتانو كان هات نشاله سركرن ديفچونا كهوا بوفي بابتي هيا بله باديارا ابد ويت لانن بر پرسل كوميسيون بين آگادار کرن چه اوت امر خوده کرین و چه اوت دوباره اوه دوین بین چاره سر کرن والكوميسيون دهو كيجي والحمي محافظات ديجي دويت ديفچونه بكن جبري رجا دنگدانه اوه بيت چاره سرکرن یعنی آلیتک بيت دیتن بو ام بشین ریکل سختکاری خودی نکری بگرین چونکو هالبجارتن تعبیرش اراده خلقی یا راست و درست و هالبجارتن وکو نظانن کو بنمایکی اساسی نظام ديمقراطيه حقا وقتی مروف داخواز ديمقراطیت بو ملت خود کد ریک جیل سختکاری و کار ندرست بکرد بله برس وی ماه بوری دا رنگ سر دامو دزگیت راگهاندن جهات بالاف کرن که هجمارك كادر و اندامت ایکت اجتماعی کردستان رزید توی دهو که آنجیل پارزگاه هنه و رزید ایکتی بجه ایناینا هم جه هلاینا اوا هنه کارت کرنک لسرورین ایکتی هبویه والات یک پاش کوهلای حتی میگه از خود بجم کارت کرنک ایجابیه کری بوچی چونکو اوت ناف مدابت و درستی شول نکد همات ناف مدا نمیند باشه هرچند ما به خوش نینه کسش ما خلق مزیده نینش ما حتی بچن ما به نخوشه بله هر کس اگه بچد قناعت آمد وی ظروفی دا واکو اول جبهه شری حوالت خواه بهلد و چونکو معرکه که انتخابیه الوی معرکه انتخابی داد وی ظرفی دا یه حوال خواه بهلد قناعت آمن او نک هر ضرر بلکو بتنل خود کد و ایکت نجتماعی کردستان خوشبختانه گلکش بره گرم تره قایم تره و ریزی توی مکم تره و همی حوالت ایکتیه زاخو بگره حتی بردرش وقت تیمک یک کارید کن بیکو تو بیجی الویره اف حالتا کی باش نینه قناعتا من ام کادر لانکی ورگیدین لانک کادر ما ورگیرد هذا خرقك بو اتفاق استراتيجي ایک خرقك بو اتفاق استراتيجي و خرقك بو هندك اتفاقات دیجی سال 2003 کو نه ام کادرت پارتی ورگیرین نه پارتی کادرت ما ورگیرد نه ام سری واشول کین نه اول سریت مشول کن و دیو دا نه ام هزک عسکری الویره چیکین او هزک عسکری الکرکیک و گرمیان چه نکن او اتفاق السراتی کرنه مخابن يعني افتشتانو كريدن ما بين خوشا بلي بي هاندركي باش بو خلق ما يقرم قرتربي باش برس يعني هذا حقيقتك رأي الشخصية جنابته ركفتنا استراتيجي نكمايا يعني هرتن نوفا يعني از بخود بينم اتفاق استراتيجي يماي بس بلا چونوه كي جدي بيت كرني الفيري حقا هر دو مکتب سیاسی بر پرسیارانه دوی ظروفی دا
السلفان مثلا جيب سكنن يعني ومثلا چونا 4 کادر بو عالی ما هم صبحیشین 4 کادر عالی دیجی سرشاشه بینین داری و گشتین ما بس اوه خدمت قضیه ناکد قضیه شنده ماستره و پروسه جی مهم اوه پروسه خدمت سرکفتنا کردستان دابتو و پشتی سیهی نیسانه کشت ما الگل مرکز عراق بنچاره سرکرن و اکرزیام البغدا قوات لیبیت و ام بشن بقواتکی باشتر جاران بچین بغدا و خریطه سیاسی محتمل قابل گوران کاریان العراق اوه تب حالاتها خدمتا و اکرزیه و تبایی و آشتی جینا کت نخواست ما يعني مخابن شركي نافخور رداي بي ادويت ام او كاربيت كرني كو پاشمايت شر نافخو بنبر بكين نك بين كادري كو دوار گرين قناعتا من نابا خدمتا تبايت كت نا خدمتا آشتيت كت هيفيا من اوا النزيكترين فرصة ابد حالتي جي نهيلن كو نت خدمتا ملتي دانا نت خدمتا ولاتي دانا ديارة دي عن بين شاندن دانوستان كارايت بارتي گل گوران گل کومال رکفتنک راگهانت اوج رکفتنا پکینان حکومت و وسط خویا کرن کوما پنگاوا پکینان حکومت هاوت و کو هم یاساناسک هم اندامک پیشوی پارلمان کردستانه اواهانه اشتای یاسایی و راگهاندن حکومت یان تونه رکفتنک نباین هر دولار دا قناعة من قبل نرى عندنا حكمتي هذا اتفاق كلنا بين الدولين السياسي وأبجي يعني استحقاق انتخابي ديارة هر دولايت بيكاتين والقلكومالجي ديارة القليكة اجتماعي كردستان ويقرتوجي بريار وصانا كومبين بردوام بن بوبقان كنت بيجن شارة سركي بو او پیشنیار ایکت اجتماعی کردستان کریت وقتی دا حکمتکی بن کفراوان بیت تشکیل کردن و اوجی خدمتا عمومی کردستان بیت کردن بیت تشکیلای حکمتا بن کفراوان یا ایکت اجتماعی کردستان سر عرض واقعی هزکی اساسیه وقتی ایکت اجتماعی کردستان دا خازان دید که وزارتا پیشمرگی یا ناخو بدن ایکتیه اش فراغ نابجد چونکو حتی نکجیم مخابن ام بیجین نه پیشمرگه تمامتی بوا ایک و نه وزارت ناخوب تمامتی بوا ایک بریم بحث دابش کنه وزارت بکین تمامتی بوا ایک نه بعدنده یعنی بریم بحث دابش کنه یا وزارت بکین 208 روش در باز بون پشتی هر بجارتنا اوج افرکفتنا ها تراگاندن هندك بوچونی تین کو اوجی تنه پنگا وکه اتکویت چارچوب بانگش هر بجارتن نوکه کو ام پیدا در باز دوین اگر نه پیک اینانا حکومت بدید ناتنا چی تا پاش هر بجارتنا بله او بخو او اجراءات بین کرنه يعني بي ديالا بي ياسا نهاد كرني مخابن چونكو وقت كرم كي بترج دسات رجاب سلبة ببورد او بخو خرقكي قانونية او واكو حقيقتك يا دويجي خو نمال سلبان ده رجا اوان ده رجا حتى تكليفه سلوك برلماني بيت كرني وجيجري وسكرتيري وتكليفه شني سلوك حكمتي بيت كرني ونابت وزيره بين دست نشان كرن هر ديت شد بشتي سري هيوي بين شو وزارة يبر إيكتي كتين قري دابش كرنا يا بوستن وزاري لحتى أنو إيكتيات بيجيتن أم استحقاق خوش في بترد زانين يعني ديت ناتا إيكتي هكر دابش كرنا وزارة ويشيو بيدوينو كادي إيكتي باش داريت حكومة دلوقتي عندي هر ويستكدي هبيتا قناعته من يعني دوين بجهن ركفتنا كي هردو آلين أساسي چون كل سرع عرض واقعي هردو آلية أساسي نوكا هيزا عسكرية هاي هيزا أمنية هاي سنورة إيران باريز مثلا إيكتي والبي آلجي سوريا وتركيا وإلى آخره قوة اقتصادي لسه هر الدف هردو آليانا نوعن هيش لانك نشت لانه دي تهميش كد أباكر خلقك عندك بحث بكم بوندك مرامت هالبجارتني وإلا إيكت نشماني كردستان قوتك أساسية لسر عرده
هر بگرش ما مستا وزیر پیشمرگه بو گوران بیت وزیر پیشمرگه بو گوران بیتن او وزیر هنه ده چند صلاحیات هبن کو و وزارت کارا بکتیان ده کاری ویچی بید دشت تدخلت کاری پیشمرگه دا کت چلوره من خو قناعت نینا وزیر پیشمرگه لستا گوران بشید کارکی وسط کرد چونکو گل ایکتی و گل پارتی وان 4 سالت بودی حتی نو که پیشمرگه مخابن نکرینه یک مؤسسه عسکری حتی نو که نه پیک نه ایناینا کو هر دو طرف جی هیز دستی وادا ده چه هیز طرف اگدی چه هیز دستی داینا چه قدرت نینه دیشت با پنگا و با وجد بو اویب کت مؤسسه کی عسکری نظامی از بدیرت زانم بشین کاره کی واسا بکن هر او کاره دیساز دی بیجم هر پارتیو ایکتیتیت کرنه وان مؤسسات عسکری مؤسسات امنی مؤسسات وزارت ناخو بکن ایک و مؤسسات دولت بونه درست کنش بری ام بحث دولت بونه بکین مخابن هندک بو مزادات و هل بجارت ناوان آخفنا بکارت اینن که امیدا زاروکه که اجی دولت بو چه جای خلقه که سیاست داشول بکرد ایکتین اجتماعی کردستان خدان خو شعار ما فجاره نویز بی هر سالت هشتیا دا او شعار هلگرتیا قد مؤسسات الدولت بونه بین درست کنه پاشی ام بحثی هندی بکن که ام براو دولت بونه تا بحثی دولت دوروبر کر که پشتوانی یانجیک اجندا ادخل یتهین یانجیک تدخلات یتهین البيشي دروجا شاندكي بلند ايران كومار اسلامي ايراني هاتبو سليماني قال كثير اشتخارت قال قران قال بارتيجن اشتخاري وگر يا بول قري تشتهات يا راغهاندن كو نشيات چه انجامت گلكت باش دس خو بيتن مرم شو سردانه چبو يا ارمان جاوي چبو بري تو برسوايب داي الهمبر و اكثر رجب طيب اردوغان دعوت برز نشما بارزاني كر بچته انقره و دهي كومبونكات قال داكري آماده بونا سروكي دزگه ميتا تركي اول چه گهينيتن يعني او بخوب شواكي گشتي ولات اقليمي دستوردان الهرم كردستاني يتهين جو چاو پیوندی اشکبن دهاتبن تاریخی همید زانن که علاقات حرکات کردی الگل ایرانی و چندین ساله و تایبتی جی پشتی انفال ایرانی بون و پیوندی تاریخی یتهین الگل ایرانی و او پیوندی حتانو که بيجم حتى انه كبر دوامه القل هرم يعني ابوي تشالد جهنيت كو او ما في هاي تدخل الكيشات اليوم من نك تدخل الهرم ذات تذكرني تدخل عموم العراق ذات تذكرني ودور تاثير ايران السر عراقي والسر كردستاني بقوتها هي وتعاني وقت دا دور تاثيرات تركيا وقت دولتك اقليمي مازن المنطقه دور تاثيرات تركيا قالك هي السر هرمي باش هكذا ام بحث ايران بك يعني بديت ناتا ايران شد خازيتن خازيت هرم يا چاوا بيتن خازت ايك هرم حديد هرم القل ايران حديدكي آمن بد هيمن بد كي شوگيرو گرفت بو نچنش هرمه وكي حتى في قاوي و حتى نوكا كو ايكت يا مسيطرات حتى نوكا وصانه ودويجي هر او بمينت و دیو داجی ورقه کردی ورقه کی ایجابی بد بو تعامل الگل حکمت عراق یا نوکجی و یا داهاتو جی و وضع همشین بیجن وضع شیعی و علاقات شیعی و کردی کو او علاقات تاریخیت هین ایران بضرورت بیند کو او علاقات بمینن و بشن دور تأثيركي إيجابي لسر وضع عراق جي بكن نك عراق أبربتنه عراق بشت السي نيسان جي تشكيلة حكمتها عراقية نيجي وبرلمان عراقي نيجي إيران دبت تأثير لسر كرداجي هبت كو ورقة كي بقوتها بيكاتها كي أساسي عراقية وعني وقتي دا بو الكردستان جي هم علاقات بازرگاني واقتصادي القل إيراني هبن كاتشوانو كاو علاقات آبوري هرم القل تركيا هن إيران جلبت مفايش
هرمی ورگرد که هرمی بس مستقری همان دم دا وسط دیاره که ترکیا یا هول دادتن پیگه خول دورا هکم بجنی یادر دورا کسک پیستر بغیتو گیت سنورت ایران الوی دوری دا و ایران یا برافانیت کتنو هول دادتن پیگه ترکیا لا واستر لید کتبه يعني الفيري كواتا صراعك نايا بنيا نيابي ناف برا تركيا وإيران دا كتيت هرمي دا برسان أو بخو صراع بلكو مثلا هرمي جي مصطلة نسبتي إيراني وتركيا بلكو سر باشا رجا عراقيا بيك هاتا سني لقال تركيا ولقال دولة خليجي أو بيواندين حزبادات وتنمية لقال لانن اسلاميين عراقي وبلكو هندك طرفين اسلاميين كردستاني جي كو علاقته واضح وديارة القلوان وتنفس وقت دو علاقات تاريخي يا ايران القل احزاب شيعي بشواكي قشتي كو او دور تأثيريه هاي الصراع شيعي سني المنطقي وبطيباتي جلسر ساحة عراقي وكردستاني دور تأثيره وان هردو دولة زلهز الاقليمي إيران وتركيا دولة مازن دولة تأثيركي قالك دي هبت السر نكهر هريم بتني بالكل سر عمومي عراقي سيدا هر چارچوبه في هفركي هنيدا هكر ام بين بحث دوزا كردي بكين بشتوانيا پککی گوراگهان بو اکتیه و گوران شلای که دیوه همبر پیاد الوری خندکت هنه کولان دا سنورکی تثبیت کن یکو دوزا کردی دریجار دیرو که رفض کری گلوی خندک ترکیه یا خندک کادید کولیتن کواتا بود دور پیچ کرنا پیاده و روش آوای کردستانه یعنی افسر عهانه دی تأثیر خو السر پیوندیت کرد و کرد حزاب کردی کتن تو پیش بینید که کو افسر عواصل دجوار ببینیم که هیتا آسته جارکادی شراکی دیه نف خود نفره با کردستانه دا یان پارچه دیده او بخو نخازیاره مرو بیجت خودی نکردی شراکی ناف خوی کردی ریبدت و دولت اقلیمی پال پش بمبو شراکی ناف خوی کردی کو هیوی او لعنین کردی چل باکور و چل روج آبا بگهن قناعتك كيشت خود ناف خود حل بكن و بگهن وكو شيوه بري ما جاران بري كردستاني روج آبای كردستاني و پروسا آشتيج الباكور كردستاني برو پیش بچت اباز بارناكم برجوانديا خلق كردستاني بد صراعات كردي افروكا دجوار ببن نخاسمه منطقه برو گورانکاریانه و او گورانکاریا مصلحتا کردادانه اگر بشین مفاجی ورگرن پیشی همیتشتی ایک رزیا خو دی چوا قایم کن اما مثلا خندق کولان و صبحی با پجاک جیل آل ایرانی هی که شک چه بدوید ام جیل وی حدیدی خندق آل بدین از بارد کم اول نه چاره سر او ام حمی هاریکار بیم بو امنیت هریمه و الگلان امنی الكردستاني و امریک داعش و غیر داعش نصره و داعش و ارهابیه بگرین بين كردستاني وبحقق ما شرعية يعني خندق كولان حقق شرعية أمنية خوب بارزين بس بقناعتهم بخندق نايد باراستن قناعتهم بشخصي بخندق نايد باراستن چونكو داعش الطرف دي حديدي الآلية أو جهة خندق لداين أزبارد كم چه حضورا داعش ونصرة الويل نمايا زيادتر بيادة وأف كيشت نوكا بيادة هين الحزب عندك حزب روج آوای كردستاني حق أو بيتشارة سركرن أجر أو هات شارة سركرن بيادة والحزب دين كردستاني بيك بين إدي أو بخو دور تأثيرا نخندقت مينتو نا بلکو هاریکاریاوان یا پیادهش ناحیه نک هر ناحیه کلو پلخ انسانی و بلکو حتی کار دیجی به دستوان چونکو برانبر حالت که نه
حالتك وجود كردي برامبر داعش ونصرة وأفلان إرهابين وكيتسكنن ما مستا ببورا من تو بري بس دي زبر ما سر بسياره كد پیشیشات روزکا پارتی کارکرین کردستان شوی که فرمی پشتوانی خود و هلمتا هل بجارتنا دا بو یکتی و گوران راگهاند اول شد گهنیتن والله پشتوانی چه بد يعني زيادة يعني راگهاندم بتو اگر خلقك هبد يعني دنگي جبدت يعني خلق آزاد أبريكا ولزجي نكر بولانك يعني بلكو قالك لان دي جيت هين تشيد بتخاو خلق دنگي بدن وان لانا as تصورناكم يعني ده تأثيرك قالك مازن أبا هبد تشيد شتت إطار راجعنا زيادة وإعلام ده بس قال هندي جيك هندك مال بارو دزجيت راجعنا سرپاگی که بخواه هندک بیان نامه یا هندک بلاف کربون واسه خویات کرکو شلای دیو میتا ترکی تنسیق اکاد گل پارتی گوران های بوش کاندنا ایکتیه اونا بیتا صراع اکل ویدر کدات نابینا ترکی و پکه کدا و تکدان روشه یعنی آرمان جی بخو ایکتین اجتماعی کردستان هلو استوی تکابن دا قل قضیه کردی لهر پارچه کردستان موقف ایکت اجتماعی کردستان دیاره یعنی پشت و پناه بو دوزا کردی و دوزا کردی ایک دوزا و آرمانجی ایک آرمانجا او جی رزگار بونا و مافین ملتی ما دست خوبه بینی بیکو مای خود هر جایی بکتن بی مای خود هر لانه که داب کد پشتوانه و هاریکاره و جا چه بو باکور کردستانه بید چه بو روش آوای کردستانه بید و ام بشانازی و به حقیقت بیجین ام پشتوان دوزا خواه کردینه هر پارچه که کردستانه و بس او ده مصير خو دست نشان کن چت خازن القلبي ولاتی ما في چاره نویسه بيجم خود مختاریه یانجی خسریا ديمقراطيه وكو او بيجن فدرالیته کنفدرالیته او ده بخو اختیار کن او باشتر وضع خود زانن که چت مصلحته وان دانه بس ام وكو ایکت اجتماعی کردستان پشتگیرت قضیه خویا قومینه و قضیه خویا وطنینه و ما چه جراجی نبشارتیه ام سرفرازی ود بیجین هلوست ما دیار و اشکرایه و او پروسا آشتی ابروکل باکور کردستانی دست پیش خریا برز مام جلال بوال گر مرحوم اوزالی يعني سالان و توسی نوكا ايكاتيه باوري تنه يا بيري هيكو بونمون الباكور بارتن كردستاني روشالات ديسا بارتن كردستاني وروش آوا بيدو لان كردستاني خباتش بودز و اینا ما فت خوب کن بیکو ايكاتيه اجندا الودر كي هبن هندك لاين هبن السر كار بكتن بله بالتاكيد يعني بيكو ام بچین تشتكي الوير درست بكين ويانجي ام هندك اجنداين خو فرض بكين السر حزب باكور كردستاني ان روج آوای كردستاني ام بار پشتی الوات كين بلكو الوير او بار پشتی ما عمليا بو ما هند بصاناهي نبت بس بار پشتی ما يا سياسي يا اعلامي از باردكم هر مجالك امكان هبت ام هاریکاری ملت خونه و ملت ما پنگامت باشد آبیجد هم الباکور کردستان پروسه آشتیه هی ابروکه که امید تدخواستن خوین رشت نمینت الباکور کردستان بإگجاری و جه خوشحالیه که مجموعه کی جماره کی زور ابروکه الپارزگین کردستان ترکیه کردای بدست خوبه اینایی بدپی بدست خوبه اینای جوان چهار پارزگین اساسی سی پارزگین اساسی ید برین وکو دیار بکری و وکو وانه و وکو مردینه و اش بلی که زیادترش 10 پارزگین دی محافظات دی دست خوبه ایناین و اوه پروسه کی مازم بی و سرکفتنه کی جیب قناعتا من سرکفتنه کی مازم بی ما مستدی زفر متنف هرما کردستانی داد دویجی ام پشتوانی الوی پروسا دیمقراطی بکین ابروکه کل بله نف هرما کردستانی داد دیسا دیوگر مثلا توره یه پکینان حکومت پارتی و گوران دابش کرنا یا پوستات ناف برا خودا و کمار جهاتیت ناف دا اگر ایکتی به دابش کرنه به روشه رازی نبیتن بجاره وين ديدي چبن يعني ايكتي
دي بونمونا الرازي بيت ببيتا اوبوزيسيونا كت دافريدا دشيت ببيتا اوبوزيسيون يعني خو خيارات بو إيكتي يتهين يعني نكو إيكتي أو خيارات نينكو هكر بيتو خو مسألة كده ببينت مغدور دا خازا ما في خونكت بس أميت خواستن كو كومبين مادم بردوامن و دویت مروف هول بدت كو آلياتين چاره سرکرنا اگر هندك گرفت مای بنت ريكا تشكيل حكومتي داش طرفي ايكتي و بارتي انجيش طرفي يقرتو بارتي چونكو دا خازا هر از بارد کم ایکتی و یگرتو بی کو حکومتکی بن کفراوان پیشنیاروان بی بیت تشکیل کرن باوریان من دوید آلیتک بیت دیتن کو چو وزارتا پیشمرگی چو وزارتا ناوخو او آلیتا وصابت کو بشن هر دو مؤسسات سیادی پیشمرگه و ناوخو بكن ايك مؤسسة كي كردستاني مؤسسة كي وطني مؤسسة بدكو بو حمي خلكي يعني كردستاني بدك بس بارتي ايكتي بدنا جانبت الرقهاندنا فعلية حكومتي دشتا بشتي هالبجارتنت بقناعة يعني لازبيني داد وان دهروجت ماين زحمت بالتشكيل كرن هر باشه ما مصطفى هكذا او هندي بالتشكيل كرن باشتر ابو بملتي دا بشن فراغ قانوني افروكا هي نسبة برلماني هيش نبجار برلماني اكتيف كان لجانب برلماني تشكيل كان و باشي تكليفة برای سروكي حكومتي بيت كرنه بو بكينانا كابينه و ديار كرنا وزاراتا بينغا وكا بو دياري كرنا كساتين وان وزارات اوجي نقطة يكا وقت ماوي سروكاتيا هرمي بو ورز مسعود بارزاني بو ماوي 2 ساله هات دريش كرن كم وان بجن اكش بريال السركي او بو كو پشتی هل بجارتنا كم كومبونت خدا برلمان بهتن پرسا دستوری جارکادی مناقشه بکتبه و دستور بهت هموار کرن اکتی دی پیداگیری سروی خاله هنکتن هر اکثر پشتی رنشتنت اکی و دویه پرلمانی اکتی باجا کی مزن دا یعنی بو و خاله مثلا بگریانا دستوری بو پرلمانی جارک دی و پیوان گرانکاریت اوروری داین پشتی چندین سالا از بارد کم فراکسیونا ایکت نشتیمانی کردستان ده پیداگیری که مکم کرد سر وگریانا دستوری بو پرلمانی و هموار کردنا دستوری پیوان متغیرات و گرانکاریت چه بین کد خدمتا همی پیک هاتین کردستان دابد و باجا کی مازنجی دابو يعني يرج ده دستور بيت برلماني بالتأكيد باشا ما مستا اگر وكو بيدوي اكتي رازي نبوش دابش كرنا كيكا دا صلاطي وهندك بجاره ديت هين بونمونا هندك لانا بانگش بوش نديك كو 4 سالت بهتن يت آرامينا يت جاده برلماني حكومتي اوانا شو جارانتي هيا كو اكتي دي هيريدن اف 4 سالت آرام بن اكتي اولا مصلحتها شت مصلحتها ملتي مدابت ولاتي مدابت وآراميا ملتي ما ولاتي ما ايكتيت بيت في بنغافي بابجت ودي في بنغافي آبجت يعني اگر بيتو نشد حكمتي داجي دنيا ويران نابت يعني دي بيت معارضة كي حضاري بيش هكر نشد هست كان كو بارتي اتفاقية استراتيجي اكجار هالبشان از باردكم او نسف كرنا اتفاق استراتيجية باكجاري ويكاتي بو دنگدان بو هلبجارتن سروکاتی هرم کردستان اکتینا بیدم مترسیک سر دوباره در کتنا مسعود بارزانی بونمونه او دستور دیوان گرانکاریا دی هکر بیت دستور وگر يعني اذا ورقك یا شریعت دست اکتی داد شد بکتا فشار خيارات اكتي قناعتهم من خيارات هين خيارات متعددة هين اكتي بشت رفتاري بكت بشتي تشكيل كرنا حكومتي وبشتي بس باريا من دي تشكيل حكومتي ايت كرني
سر اساس حکومتکی بن که از باورت کم پشتیوان هالبجارتنا دیسا پوست السر آست عراق جهنه تا باشکرن پوست سلوکات یا کمارا عراقی دیسان کرد پیداگیری سرکنه بیان و او پوسته الگوره اتفاقی استراتیجیتنا بین پارتی و کتیدا بدویه بوی کتیبی الاتفاق استراتیجی ایک شوان خالا اوکو سلوکاتیا عراق بو ایکت نشتمانی کردستان بد و سلوکاتیا هرمی بو پارتی دموکراتی کردستان بد بس الفيرد مسألة جديدة هي وأوجي جريدا هيك باستحقاق انتخابي وباستحقاق كيجان استحقاق يعني يفون هالبجاتنا البرلماني يدبن أبد تقولوا كتناكل يدبن كرن وصار أساس انتخابات العراق وباريام جي لان دي السني جي احتمال پیداگیری بكت پشت سر حکومت دست خوب بينت اش دست کردا بین دری و سرکاتیا پارلمانی بدت کردا البته اوجی یعنی احتمالات بس کردت همه حالت داد وید پیداگیری بکد هم ایکتی و هم پارتی و لعن دی گوران و طرف دی جی بیگ و پیداگیری بکن که پست سرکومار اش دست کردا ندر کبت و بمینت بو کردا حتی هر لعنه کی کردی جی ورگرد مهم دست کردا اف پوستا ندر کبت يعني ايكاتي بداگیری سرور نکات کو اف پوستا بوانا بت هگر اتفاق يعني هكر اف پوستا بو ايكاتي اجتماعي كردستان بو سواء سلوكات يا كوماري یا جي سلوكات يا برلمان عراقي وی وقتی سلوكات يا هرم دی بو پارتی و گريده بچاره کدی و ايكاتي دی پشتوانی لیکت او بجاب ما پیدا چونواک بیت کرنه اتفاقی استراتیجی هكر پارتی پشتوانی ورگرتن نوی پوستن نکر بو ايكاتي وی چاخي بو سلوكات يا هرم جي ايكاتي نمجبوره بکن وكود بيجن لكل حادث حديث اي وقت ايكاتي جي قرار خو بدت لسر اساسی وان گوران کاریا ابد تا کرن تهدا گوتن آن پیدا پیش بینی کردن گورای هندک خواندنا کو اکتی دوان هر بجارتنا دا هجمار کرسیت خود پارلمان عراق دا باشتر لب کتن زیادتر لب کتن زیاده بونا کرسیت اکتیت پارلمانی دا ده کارت کرنا خو لسر پیک اینانا حکومت هرمی جی کتن اگر در بازی پشتی هر بجارتنا بیان نه باریا من اکت اجتماعی کردستان افجاره ده جارادی باشتر بتگلک تو توقعات چند کرسی توقعاتت من بخو زحمت بشيت عددي تحديد بس از باريا من او جمارة كرسية مجارة دي بو برلمان عراق بدست خو و ایناین افجاره ام ده زیدتر بید بوچ ما زیدتر 115,000 دنگال حبلیر جدست دان به ام استفاده جيب كين پی قانونا کبن ما سال 2010 بهدینا 34,500 دنگ ما اینان ایک حواله ما نچو پارلمان عراقی و دنگت ما بلاش چون جبر کو لیستا پیک و چون او قانونا وی وقتی نه اف قانونا نو که یابد بجنسان لیگو نو که افجار دنگ ناین هنداکنه دنگ دی بولستا و محافظه چنکو او لستا و طرف حزبی هر واسه ملمیس المجالك دنگ خوش دست دان نتیجه قانونا کردن اف قانونا از بارد کم باشترک گلک و مفاتره و خاصة بو منطقه کی وکو بهدینا و بو ما يعني وك ايكت اجتماعي كردستان احزاب ديجي ابيت المحافظه دو كي كاريت كن نقطه ديجي ام بيجين بمزايدات هلوستي ايكت اجتماعي كردستان يه نتويي ونجتماعي لسراستي عراقي ولسراستي اقليمي هلوستكي سرفرازانه نك هر ابروه بو هالبجارتنا تاريخيا جي هل نفسي هلوستي هبي ونبو مزايداتنا عندك كسب ابو مزايداتنا بو دانستاندنات قال لان عربي نرم تربويه وكتر استجابه از باردكم يكت نجتماعي كردستان علاقات التاريخيه تلقى الاحزاب عربيه عراقيه باشا تشي سني ما به 8 ساله بجن دخول البرلمان در باز مساواست عراقي وكرد جاوري جاره سركنا هندك برست هراويستينا ابي بسيار دش ارسي جناب تاجيكم وحتى انه كان هاتنا چاره سر كرن چه گارانتي هنا بو 4 سال بهتن دا لاني كردي بشيتن اوان برسا اقلا بكتبه تحالف كردات قال ايات علاوي نشا وان برسا چاره سر بكت قال مالكي لجهه چاره سر كرني پتر درز فرهتر لكر وخرابتر لكر گاشت برينا موچا بود جه خلكي هرما كردستان يعني چاره سري چو
دی چاوشین وان کشا چاره سر کن دیدم چاره سری دیتنا من هر بيت ديالوج بيت كرني الجل مركزي يعني الهرم الجل مركزي وديبدا إكريزيالستا كردستاني البغداد وأفلان ببن البرلماني البغداد موحد تربن ومؤسساتي تربن البغداد أزبيجم. تو بيجي من نقل كرد بشت جريا مالكي بكنا فبو قناعة من أو بيج بيناكم بيج جريا المالكي. كي جان بتر ينزيكي كردات توقعت وكو شخص بشت استجابة مطالب. قناعة من لستا حكيمي بتر نزيكي كردانا ومتعاطف ترى ومرن ترى بو تشار سكرنا كيشين هلاويستي الویره اگر هاتو او پارلمان ها تشکیل کردن دیسان دی بیجین ماده 140 مثلا قانون نفت و غازیه بینجی قانون دیت هین هشتا ندر کفتینه بی دستوری دوید در کفت و حتی نو که هشتا رو ناهینه دیتیه دیبدا کشید بودجینه سالانه ام دیسا هر او مشکله بردام بی تأثیر قوت خلقیه کلی دوید اوه به چاره سرکرنه و چاره سرکرنه که بنراتیجی مسئله جیانا خلقیه معیشت خلقیه السروی مسئله باش بسکنین و ریگا چاره که جزری ببینین که معاشات خلقیه جیانا خلقیه و بلکو بنیاد تحتیل کردستان جی حتی حد که تأثیر لیهاتی کرنه شنبونا بودجه برز اجبركو ده سردم رجيم الاقديفيك العراقي سنة حكمراني عراقي تكر نوكا ديسا سنة يعني براوز خصتي نته مشكلينا وكرداجيك سنة بفزانينا كو خونيزيك بكانوا تحالفات قال بكان بو كرد شانس خود قال سنة نجربين يعني كرد نوكاش سنة بطرسن فجنقينا جي كرد مشكلة أو حديدة كردستان زيادة القل مناطق السنية يعني هاد تبقريش ميسل بقري حتى تبشي يعني بخالق مشتركة باش نبي حتى نوك باش نبي يعني أو تجاوب طرف سني القل شارع سركنا كيشين كردي بتايبتيج از بيجم مناطق نزاع السرهين بماده 140 حتى نوك أو تجاوب إيجابي مخابن نبيه تشل ميسل وتشل كركيكي وتشل تكريتي وتشل حتى بقري محافظة ديالوجي أبا نقطة كي جوهرية كو تماثل قل حديدة مناطق السنيت قد وأوتك كلام كي يدويجي السنهري خوديتي هشتا صالة بتر حكمرانية عراقي كدي أبرك أو حكمرانية تجدسي ودرك شو طرف شيعي بالتأكيد خونة هندي دي صادبين تفقر دي صلاته وأودا صلاته بس السنة بقول حليفك قوي قرن برامبر شيعات في مرحلة ده بس حتى نوك بكارك عملي جدي بشن بشتغيريكي تمام الوام ياسا بقرن كنت خدمته كردا دابت حتى نوك شتشتي وصا بشاف وديار نينا إجبار هندي أمنشن يعني اعتماد سر هندي بكينكو ولا وعدو عودن السنية دي بو مهبن وشكاري عملي نايت كدني البيشيه باشترين جارانتي بوما أو بو كردا مجموعة خيارات هبن والبيشيه حمية جي ياش حمية جرنتر إكريزيا كردانا الكردستان جي والبغداد جي أبا بخو إكهالوستيا كردا ديبت نقطة كي مهم بو أمبشن داهاتا كي نيزيك دا بشتي برلمان عراقي يني ام بشن جولات ديت مفاوضات دست بكين كو افكيشت هلاويستي الجل بغداد بين چاره سركرن جوان مثلا نفطيه وغازيه مثلا بودجيه وقت كلام كي مساله قالك مثلا دي علاقه جريداين بدستور عراقي و بسنور كردستان و مشكله بيشمرگي بودجه بيشمرگي و قالك مسألة ديجيت هين أنجمن اتحادي و يعني يتماين هلاويستي حتى نو مخابن نهاتينا چاره سركر ما مستا ماوي كم تجد خولا كادا گرنگيا وان هل بجارتنان هكرم بيجين بو يكتين اجتماعي كردستان چيه و پیماتا بو خلقي بشوكي گشتيد وان هل بجارتنان وارد شويد دیتنا من سود دوان هل بجارتنا بو یکت اجتماعی کردستان الپیشیه
گریدا هەڵسانەوە ئێکەتیەوە یعنی بۆن هەڵبژاردنەوە بسەر کەوت یعنی ئێکەتی بسەر کەوت وەک ئێکەتی نیشتیمانی کوردستان ji bilî ku li hilbijartinê bariya min dê encamê baştir berî nûhînit. Ser astê Kurdistanê tewazina demokratiyet tê li ser erdî êket niştimanî Kurdistan şêd vê hawsengiyê biparêzit li Kurdistanê. Çilanên dînînin vê hawsengiyê biparêzit. Her çend haşoş li ser hindek şaşê televizyona hebin bes li ser erdê waqeî her ew hêza esasiya Kurdistanê ya êket niştimanî Kurdistan e ku şer'iyeta xwe ya sewrî خوینا 10,000 شهید و خباتکی دور و دریج و نظام خباتکی بردوام که او شرعیت یش هندی ورگرتی و جبر هندی او چد به هاوسنگیا هی ابروکل کردستانی بپارزت و مثلا دموکراسیت بپیش سر آستی عراق جی دولت تأثیره کی مازن ده هبت چونکو ایکت نشتمانی کردستان علاقاتت گل احزابت شیعی عربی سنی تاریخیت هین شی دولت تأثیره کی باش ببیند و هین خوش زانن خلک کردستان بگشتی و خلک بهدینا تایبەتی زانن که چه کن اندام پارلمانت ایکت نشتیمانی کردستان چه دوره مازن دیتن البغدا ناف پارلمانی دا سر آست اقلیمی و دولی جی ایکت نشتیمانی کردستان سرکفتنه کی مازن دست خو و اینت اگر بیتو انجامتو باشتر بن باریا من سرکفتنا ایکت نشتیمانی کردستان وار حال بجارتنا دا دیره که خوش کد بو کنگره کی سرکفتی و چاره سرکردنا هندک کیش و گیرو گرفتت ناف ایکت نشتیمانی کردستان لی دو ماهی رئیسدار جمال یوسف نینر مکتب آرخستان ایکت نشتیمانی کردستان سپاس بو بدریبه سپاس بو جناب برزان حتی دیدار کادیشی ام گهین ایک بخاطر ها و هر شاد و کامران